Kumbola mriango wa 5 mstari wa kwanza. Musa na Haruni manatungana na Farao. Baadaye Musa na Haruni mangwendera Farao machenda ngwamba wana mlungu wa Israeli anaamba vivi arichire atuangu mende ili makanusire sherehe konyika. Ela Farao kamba Bwana ni hani hata ni mutii ni arichire Israeli mende Bwana simumanya nao Israeli nao sindarichira mende. Musa na Haruni makimzigize makingwamba ye mlungu wa Ebrania azafambolera vikarafu na kuvoyo frichire fende charo cha siku tahu konyika. Fuka ngombo zire sadaka Bwana mlungu wehu sizakafupiga na makongo mai hedu mushu. Ya mtawali wa Misri akiamba we Musa na Haruni kwani mna au sakazini mwao watu hayo yani kazini kwenu. Kiza Farao akiamba lolani watu wenu hatando anjukira wenye nchi kiza mna mala mwazulie kuhenda kazi. Mstari wa 6. Israeli manangezo kazi. Siku hiyo kare Farao akalagiza waimirizo watu hangangana anyaparao akiamba msiape kaheri nyasi za kutengezera matofali watu aricheni makazi malenye eleyo isabu ya matofali mario kala kutengeza na isaleyo msihunguza hata vichache aone aka hajomu ndo hata manararana kwamba farichire fende fukamulashire sadaka mlungu apeni kazi komu zaidi ili masoheke nayo na masisirikize ulongo bule bayo amirizi na anyaparao watu makimbola na machenda ambira watu. Farao anaamba vivi sindampanya sikaheri endani mkazidengereke enye koko simdima koko zipata ela kazi yenu kaenda hunguza hata vichache kujona watu makitsamuka misiri yose ukunzumanya mabuwa hatu hanyasi aimirizi makenderera kwa lazimisha watu na kwamba timizani kazi yenu ya kila siku here mrisho kala kuhenda wakati kuruho kala na nyasi anyaparaki Israeli mareo kala madzagulo ni aimirizi na Farao makipigwa na kuuzwa kwani kamutimizile kiasi chenu cha matofali zana na rero here mrisho kala kuhenda hao chaho anyaparaki Israeli machenda rira Farao makingwamba mbono uzafuhendera vino sino ahumikio siso ahumikio kafugerwa nyasi kaheri kiza funamba tengezani matofali iso ahumikio funapigwa ela kosanira atuwengwenye. Farao kizigize akiamba mwaka hasana nini ndosa mnamba furichire fende fuka ngombo zere sadaka Bwana hayo yani kazini kwani kamundagirwa nyasi ela isabu ya matofali mundingotengeze enda sala hiyo waimirize Kisraeli manya ukala matabu ni maruhambwa isabu yeno matofali ya kila siku kaenda hunguka. Vikara Musa na Haruni were mana atariza bayo waimirizi maruhambo la kwa Farao makimwamba Musa na Haruni Bwana na lole nini na amuhukumu mzafuhende hata kafutu sama mtuzi kaheri kwa Farao na humikie na mzaapa kisingwa cha falagira. Mstari wa 22. Musa na muririra mlungu vikara Musa kimuyira Bwana akiamba ewe Bwana mbona zahendera mayo ano atu wani huma wani mino hanguriro kwenda nena na Farao kwa zinaro be Farao zahendera mayo atu wangu na za kola atuka mare